Jum'ati ansik wal imamu yahduru faqallahum. Ketuanya Rabi Bapole Pamuluta Abi Hurairah Tori Puriona Sallallahu Ta'ala Kulitu Makkadai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini bicara lino bisahabana jangan ikan mempare makalah mengkoki restoran lima riusul menrena imani makatoba malipu papola sia-sia ini papola sia-sia dengan kepala jemaah ansidu wasma'u wa ati'u rahimahumullah ansidu wasma'u wa ati'u rahimahumullah ansidu wasma'u la'allakum turhamun.